Hi, if you are new, welcome to Up and Away with Sene YouTube channel. If you are a returner, thank you very much for always returning to my channel. Today we are having entrepreneurship day at our school and I just want to take you along with me. I hope you are going to enjoy the day. I am going to check what they have prepared. I'm very excited and I can't wait to support them. Come, let us go check it together. Please don't forget to like, comment and subscribe down below. Thank you. Ciao for now. Let us go. Hello, you can do better than it. UNAM, in partnership with UNAM and NIMT. And it is supported by Social Security Commission. So the program is looking at the young people who dropped out of school, and to give them an opportunity to address their problems that they may have. And we focus also, we also took. Je weet mos, as 'n mens bietjie uit die skool uitgaan, doen jy mos hierdie drugsrokery op die straat. Jy weet nie waar om aan te vang nie, van jy sien mos jy het verloor nou van die skool af. Jy het nou niks meer hoe om verder te gaan nie. En so aan Lindy later nou vir my gekry en vir my gevra van die program, wil ek stel ek nie belang nie om daarin te gaan in die programme nie. En so dat gesê nee, ek stel belang juffrou van daarheen van die skool se die skool gewas het vir my was dit, ek weet nie, was 'n ander saak gewees inderdaad. Kinders was bietjie afgunstig van 'n mens gewees op die skool, hè. Ek was 'n sokkerspeler gewees die tyd op skool. Ek gegaan het. Nou, ek was 'n ouetjie wat baie vinnig was en baie vinnig met die voete gewees. Ek het ook gedans en aangegaan sien jy. So het die afgunstige bietjie daar begin. Jy hoort op skool en ek seker van my gelyk sien of haar nie, maar ja. So was ons op 'n skooltoernament sokkertjie gewees daar op die vlak. So dis nog gespeel, bietjie sokker en so aan, maar later die ouens het my nou later met die bal se spelery en goede het ek mos nou so 'n paar koulietjies gedruk daarso. En so was daar een ou gewees wat nog vir my so baie hard gejet sien julle. Was ek nou op pad van die bal nou weer so na die paal se kant om seker nou weer ietsie in te skop so aan. So die ou gekom en die ou vir my sommer op 'n klei kom gemaak op die sokkervlak.
Op 'n klei gemaak en ek het later vir hom gesê my braai wil nie op 'n klei en goed en nie. Kom ons bly net saam. Ja. Ek jou later gesien. Hy kan nie die ding hier los, hy moet my seer maak of hy moet my iets maak. So ek later die maniere kom gehardloop en later vir ons keer daar en later het ek maar besluit, nee, ek sal nie beklei nie, ek loop nou om na die klasse toe. Ja, is my skooltyd, die klok het gelei, so ons speel nie meer, is net 'n PE gewees hy. Dat het aangekom al, dat die mannetjie so aangaan saam met my sang. En ek later besluit man, ek sal het maar nie meer vat, ek gaan maar net alles los, so as die mannetjie moet weer begin, dan gaan ons nog maar die ding moet oplos, dan gaan ek nog maar die skool uit gaan, of so en so. Ja, net toe het ek maar die dag bietjie vastgebyt, en die volgende dag, toe gebeur dit weer, toe was dit een heel jalse bekleier in die skool gewees. Die ou wil nou op banka gaan, hulle om die kop af te kap. Maar ja, toe het ons nou so rof bekleier gehad op die skool met die messe en die soort bankas en goeders. So die polisie later gekom en gesê, ons sal nie meer op enige skool gaan vaar word nie van ons. Het is kan maar een gevaar vir die skool. Nadat die ook hier gevaar het vir die skool of so. Ek was eindelijk een gevaar, ek wil maar net die skool gegaan het soos ek moet gegaan het. Maar die ou het my afgebreek, dat ek nou nergens nog moet kom. Terug was dit is alright. Die mense het nou vir ons gesê, ons sal nou nie by die skool geaanvaar word nie. Het ek gelos, alles. Besluit ek los het in die Here se hande, man. Ja. So het my pa in Lutheran gewerk, en hy het vir my gesê, my kind, as die mense nie wil het, jy moet skool gaan meer, kom werk saam met my saam. Dat jy hierdie werk wat ek doen, plampie, dat jy dit leer en eendag dit kan doen. En so het ek gegaan en ek het gaan geleer, gaan gewerk saam met hom en dit. Alles gesien wat ek gedoen het, alles kop gehou en moed gehou en ek het klaar geleer wat hy my geleer het, maar sonder nou op papier werk en goede het ek teruggekom weer en kom gelees so vir 'n jaar in Keetmans. Toe het aan Lindy vir my dit gesê van die program. Toe sê ek, juffrou, daai is 'n geleentheid vir my van ek kan sien, ek het nie my skool op klaar gekom op graad 12 of so nie. Ek was nie dom of so op skool gewees, dit was oor aftrekking, van ek sê, jaloesheid of so. Het sy vir my gesê van 'n program, waar ek moet daarin kom, by NIM, eers klasse sal ons loop by UNAM, en daarvanaf sal ons na NIM toe gaan. En dan kan jy jou tyd gaan vat wat jy wil hê, eendag vir jouself te gaan staan, vir jou ouers te staan, en so. En toe het ek gesê, nee juffrou, ek sal daar deelneem en dit. En so het ons nou 6 maande geloop klasse by UNAM, toe gaan ek oor NIM toe. En toe het ons daar gekom, en toe vraag die mense nou, watter soort tyd sal ek nou vat? Toe het ek nou plumbing, wil ek gevat het, wat ek met my pa geleer het, maar toe sê hulle, plumbing is in Arandes, maar is 'n bietjie moeilik vir die bleiery daar en so en so. Toe vraag ek nou, wat alles is hier in Keetmans? Toe sê hulle, diesel mechanics is hier en bouwer, bricklayings, toe sê ek sal nie kan bou nie. So kom ek vat maar iets wat ek kan meer werk met my hande en, wanneer ek sê, interessante trade soek ek nou. Sê hulle vir my nou, fitting en tinning. So het ek die trade gevat, en gesien, nee, hierdie trade is 'n regte trade hierdie vir my. So het ek dit gevat en ek het klaar gemaak, 6 maande geloop, en NIM, en die kursus klaar gemaak. Dit was 'n bietjie taaf gewees. Ek mag sê met julle, hierso, dit gaan seker nog so 'n bietjie beter saam met julle, maar as julle daar so moet gaan, is nie grappie. Julle gaan 60 modules skryf, klaar te maak. Is nie grappie. Dis soos eksamen wat julle daar so skryf, elke dag, toetsen. Dit is 60, maar ja, ek het deurgedruk, ek het gebid elke aand en die Here gegee my die krag en die moed, dat ek kan opstaan vroeg môre en kan gaan elke dag op die skool. Ek wil nie 'n dag uitgemis het eens nie. Ek was so excited geweest om ook klaar te kry, klaar te maak. En is net 6 maande, ek het nie uit jare gekry om daar te bly nie. Ek moet klaar maak. Het ek klaar gemaak met 6 maande en ek het my dinges is klaar gemaak, my hele morsels klaar gemaak en daar was nog kinders wat nog skool gaan, wat nog moet klaar maak, maar ek het so gepoog dat ek kan klaar maak.
dat ek net kan klaar wees met die 6 maande aan. Ja, en ek het sertifikate gekry van, ons het ook safety oor safety geskryf, soos by jou werk, jy moet jou helmet op hê, jou handskoene, jou overall, jou bootse, en jou earplugs, en jou brille, waar geld kry. Ja, verder maar. So, ek sê, baie dankie wat nie julle die dag, nee? Ja, dit is al wat ek wil gesê, jou paar woordjes. Ik ken het, hoe dit baie verander. En ons al die klasse gegee om met ons te praat, die lewe hier buite is nie maklik. En met ons probeer gepraat en ons te sê, kyk hier, is nie maklik, julle is nou doen hierdie type dinge. En dit bring julle neer, as die traksoort bring julle net af. En nou die drink rook en drink hier. Dat is nie vir ons aan, man. So wat ek al die geluister wat die moes sê, geprobeer buiten, gedink hoe my ek kreeg hierdie goed heen. Die verkeerde vriende, hy hulle help. Ek het hulle gevond, moes van die dag af. Ek het die rere vriende, die sal hulle nie lief. Ek het baie vriende gehad, toe ek nog gerook het. Vandaag, ek het net 1 vriend, ons bly nog al dit saam. Is net ek en die, ons help mekaar. Vandaag het hy werk, maar nog al dit, ek kyk achter my. Nie omdat ek nie op werk het, het die my weggestoot, die is al dit saam met my. So het ons in die program, die meneer wat ek die papieren gekregen, ingevul, so het hy my gesê, die is een program van UNAM, is een program van Social Security opgerig word. So het ons op een dag by UNAM by mekaar gekom, as een groep. So het ons daar beginnen, van was een meneer sien met meneer Denk. Hy het vir ons klasse gegee daar by UNAM. En vir ons vertel oor self-awareness klasse. So het ons omtrent 'n jaar daar geloop. 2024 het ons klasse daar geloop. En daarvan kom ons oor nou toe September man, ongelukkig maart man, 2025 maart man sy intake begin. Maar toe was daar geen misverstand, dit was so lekker. So het ons September man begin met onze klasse. 6 maanden. Hoe ik het die zeg maar geen krijg te doen. En ik begin ik het eens zeggen. Ik ga proberen push. Ik wil iemand laten te give up. Je zegt me over de weer. Dus never give up. Probeer. Je zal het maar. Ik ga push. Ik heb 6 maanden klaar gemaakt. Met jullie papieren. Zoals nou ik het net op zoek naar job. Ik heb CV's probeer, ik heb CV's gemaakt en gegooid. Al wat ik maak is ik blijf bij man. Ik was succes van mezelf. Zoals ik ook al zei, onze research wel eens met een beetje. Zo gaat het maar ons hier aan, ongevonden daar. Zo onze, ik ken niet eens het laatste jaar, er was in die programma gekomen, ze contracten die ik met die check wel eens aan mensen. Zo, min of meer in volgende jaar zal ons beginnen bouwen, zoals we rotatie ons is om zelf onze eerste in te maken. I would like to thank the school for inviting me to share a few thoughts about entrepreneurship, business, and the opportunities that are available to young people in Namibia. Today, I do not want to speak to you only as a business owner, because by now most of you know that I'm not only a teacher, but I'm a business owner as well. I want to speak to you as someone who once sat in a classroom just like you, with dreams, questions, uncertainties, and ambitions about the future. Many learners think entrepreneurs are people who own large companies, drive expensive vehicles, or have a lot of money, isn't it? But some entrepreneurs may achieve those things. And while they achieve those things, other entrepreneurs and entrepreneurship is not about becoming rich. Entrepreneurship is about solving problems, creating value, and serving people. Let us use my own business as an example. I own Educare Training. You know by now I sell school uniform, I supply school uniform there. And it is a business
Like I said, they supply school uniform and educational apparel. And now when you look at the school uniform, you may simply see a shirt or a pair of trousers or a skirt, a blazer or a sports shirt. But as an entrepreneur, I see something different. What do I see? I see a need. It is a need. Because every learner needs uniform. School needs reliable suppliers. Parents need quality products at affordable prices. When I started my business, I saw an opportunity to help meet that need. That is what entrepreneurship is about. Identifying a need and finding a way to provide a solution. However, running a business is not as simple as buying and selling. Before a single uniform reaches the learner, there is planning involved. Orders must be placed, stock must be managed, finances must be monitored, customers must be assisted, marketing must be done, deliveries must be arranged, problems must be solved. Every day requires responsibility, organization, and commitment. This is why I often tell young people that entrepreneurship is not only about making money, it is about managing responsibilities. For example, imagine a school places an order for uniforms and the delivery date has been agreed upon. As a business owner, I cannot simply decide not to deliver because I am tired or because I do not feel like working that day. People are depending on me. A learner may need that uniform for school. A parent have budgeted carefully to purchase it. A school may need those items before an important event. My responsibility is to honor my commitment. That is why qualities such as discipline, reliability, honesty, and accountability are so important in business. These same qualities are important for learners as well. When your teacher gives you an assignment and expects it on a certain date, that is teaching you responsibility. When you study for a test, even when you would rather do something else, that is teaching you discipline. When you work respectfully with classmates on a project, that is teaching you teamwork. These are the same skills that entrepreneurs use every day. One of the biggest lessons I have learned through business is that success does not happen overnight. Many people see the final result, but they do not see the journey behind it. They do not see the long hours, they do not see the mistakes, they do not see the challenges, they do not see the moments when things do not go according to plan. Every entrepreneur has experienced setbacks. Sometimes a customer changes in order at the last minute. Sometimes stock arrives later than expected. Sometimes sales are slower than anticipated. Sometimes mistakes happen. The important thing is that whatever challenges come, the important thing is how you respond to them. Challenges are not signs that you should quit. Often they are opportunities to learn, improve, and become stronger. To our grade 9 learners especially, you are entering the stage where you will soon make important decisions about your future. Some of you may already know what career you want to pursue, others may still be exploring possibilities. Both are perfectly normal. What matters most right now is developing the habits that will help you succeed in any career. Learn to communicate effectively. Learn to solve problems. Learn to work with others. Learn to think creatively. Learn to manage your time and learn to be dependable. These skills will help you whether you become an entrepreneur, teacher, engineer, nurse,
accountant, farmer, lawyer, or a scientist. To all the learners in the school, I want to challenge you to begin thinking like entrepreneurs. That does not mean you must start a business tomorrow. It means asking questions such as, how can I improve something around me? What problems do people face? What solutions can I create? And how can I serve others? Entrepreneurs do not wait for opportunities to appear. They learn to create opportunities. Namibia needs young people who can think creatively, innovative, and contribute to their communities. Our country needs future entrepreneurs who will create jobs, develop businesses, and strengthen our economy. But entrepreneurship must always be built on a strong foundation of character. That is why I appreciate the school's vision. What is the school's vision? Character first. Now, as a business owner, I can teach someone how to operate equipment. I can teach someone how to process orders. I can teach someone how to market products. But it is much more difficult to teach honesty, integrity, respect, and responsibility. Thank you already for your patience. Entrepreneurship Day. Hello. Hello. What are you selling? We are selling chicken wraps, chicken pudding, last portion. Unfortunately, it's sold out. It's Everything only is sold this, the chicken wrap and the chicken and the ice cream. Our Korean food dogs are in order. So I will come and support now. I will come. What did you buy? I just bought this, my wine, and then the meat, beef. Oh. Very delicious. It looks good. I'm enjoying. Okay. Thank you very much. Enjoy. The best barbecue. We are producing clean, healthy food here. Very Okay. I'm buying the meat now. The meat I'm Hello. Please like, subscribe, and turn on your post notification bell to be notified whenever she posts a new vlog. Thank you. How are you doing? I'm good. How are you? Okay, I'm coming to support now. I will come and support now. What are we selling? $10.
$5. Sweet bites, $10. Capital $3. Okay, I will come and support now. Are you fixing or what? We are plugging it in first, the PlayStation 5. We are going to play FC26, you know, latest time sheet.
Do you guys want to appear on my YouTube channel or not? Okay, you will be there. Are you done selling? Two. What is that? Is I drink what? Yeah. Ah. Campainas. I don't. Okay, I will come back. Oh. How are you? Come.